total malmasaw la Mrs. Regina Sobrisa 24/7 Arcel Nunguel mal tol tang sa rubakal Dios do nga suler te kabokal balwadra blur belaw mamukte karingi riralitan mo other belaw mang tongil tutar ilang almora a president he's traveling at malmalmol maloltor ko karingi raw karuwila rubakal Dios bol sa belan me kairan mermay tidak kan malungin total mora rubukul belaw reklay ma ipatul ma rubukul belaw tidak kan mora pilong am ebi reklay mar sila belaw tidak kal tongil total mora olvira kalulaw mora speaker Anastasio Marocul delegates mora Senate President Paulos Marocul el senators tidak kan malungil total mora judiciary ra Chief Justice ngiray galaw Marocul adala judiciary Marocul governors legislators o tinggal nga state governments mo sabi iral lo mesectara el altotaw tidak kan malungil total mora media el altotaw ngartiang minister Obiang minister Victor minister Matul minister Aitaro directors Algon director Malaire direk ngartia chief of staff Kotaro musabe edal adado kidma tigal other media who's here this morning. Matibok dua pebira updates and then pas kumiyate alam bol sa edal mo engage in dialogue. Malaway siya President Rigida Merlal Kapsingay, President Webbs returns almira ay kakidali belar Kapsingay, I'm sure alaming malbato kong ngil aysal lo labal me o ays rigid from his travel. Diri kal ngaringi siyal National Day of Prayer akulugok. The invite there bakla other rogo el mura sige the National Day of Prayer. Thursday, January 26th, ra 6 a.m. Yak mom sa tealer lang at chief of staff ko taro mang ngoramo maski daigel teletela la olidio lampol subira adaloring se o meser tiangal mo plan bol si ilmeraklo ko para Capitol. Madam malungit total morar bekla de waiselmleng lungo ela rehin o direkal madim lulo olgi otro ko olgi digirel sel National Day of Prayer aklo masya mo umura ilon merklo kora tutaw ngaring ya olidiu labwail mo tov dramdala Palau Community College ra ewal klo mate dobo emostobra KB Shell direklo taw matsubta ngaring ya kuk adat sab ilan mo ngi kuk ngarseng mas arabas sembran murakya pitol Pilu do umura ay merklo mate dobo ul mong tov dewal klo mate dobo abas diesel official program mo umura ilon merklo Kodokoro mesera tretele lablab ela program ang adital sigang direk luk kaira basel muton meran mer orior ra with the clock modul with the clock matedo ba sel program rigida kodokora mga sadala uspedra plastic modo direk lo ngitra adam mesel met ang maul malir mga nga bebida paper cups al direk al mo provided al sumar ada ko sa ul malir malubenda ka ul malir al sabilang malmay direk kal kodokora malas Marcel ko kora lulumo ringyan adara super ministry hindi ako the print malbato kol program nga mo sel the print and maradol ko tiya kating martir so di mo QR code adara kalbek kal legal issue dollar lobantri direk kal nasa ilan maski daigel el tokora igel alitak el tira mo mingitak la man sabi adol ko kome se mingitak lobantri adara igel bek padangela acquire Mang laati kay kita ko ra update kita National Day of Prayer damal mga laro ko other belaw mar other kira sila blue belaw mal sabi mera Capitol matangaringi tirigel ko kuram taar ba sila oli diurati mal ubeng kuk tiakal sabi ngaringi alsang direl mal tiakal sabi amoy temera ang rule mode adirekal mo live broadcast kita National Day of Prayer internet madirekal ngarel belaw 87.9 Tokubet se Mr. Uludong kulngitar ka umpol sa malmerakluwa tutaw lesel choir Macmanus Memorial Church rangar beeda mamumingitak lamang kulngitan pa kulse edal kaswak kaswak say yak Dira kagkloko kara akabsingay.
En moringi sele Pickwick, sele PICRC, Palau International Coral Reef Center, 22nd Anniversary Gala. Tia moringi ra klura kabsinge, tia bol ko host ringi a President Whips, ma Ambassador Jessica Lee, Republic of China, Taiwan. Siya moringi ra PR, moringi ra PICRC. Tidak kalau kita ada boleh iral me supporter segi dia fundraising event al moringira tegi del gala. Elangnya ka di mo strirate alla kaya dale director agon mang mo sabel ko update tersel incidental that was mle mlaringa girera last al press conference sel incidental jail. Okay, Ma'am Sulang, Madam Vice President, Mututaw, Ministers, other media, other blue. Investigation nila tabligh elil Amerik, umrolil mo office raichi, el ngegi dele juvenile mangele alleged klola mlamo Amerik atim le kora final ak masimut mo mesra la ra ngaralla miltamal eng maral mak sure masim maral alwi ngani almutul wan investigation el direct el kiblo tigring lo give tagi del hotel investigation same direct am America el by next week and I'm sure lamura atablela ichi di al sabi kal mal discuss details lo kami ang suspects are innocent until proven guilty ra sila ako trigit by the judges. Katamal masala Director Agwan bora sa tealer ilang ako ka Director Brian Merider Bureau of Public Works ngani ako updates Jangan. Madam malungit tuta mereka Madam Vice President ko members sa cabinet ko mlak mo ususul mora rubukul tablu mar bekladro ko maktiwa mo ko yang claim ko ay sa siyak mlongit ra Minister of Iangan me ko miski da update ra igel la progress gidra urere la ra blur belau el nia gidel beklada mo tingelo ase urere la ra la aiga gidel hotel moklo lurior aiga lurior si IP lorura al sela blur belau magot di sakal o ay sila si aigel lurior ra el mliak blur bela obi mo ewaldau ngaringa aigel daw ang ngaringa aigel dudula sing compact connecting roads mangaringa aigel guk dudula sing aigel compact connecting roads aigel raer al sela state el meme ra compact road ngaringa aigel guk dudula se ongerung aigel dudula sing bubble daw interstate roads aigel guk kuror al sela each state el guk tio maka hangar al sela aigel state sel momong idea daw aigel lurior repairs sa compact road as you know a compact road rigidam nombre kada 2007 recently ang mla me madam duma aigel korab tokol maintenance issues ringi same loan rap es lurior dulmu ringi ra 2021 sel mo mang last sel dudula sing koror airai road improvements sel guk momotmok la aigel telmelela ara blur or mablur airai magot te kadamor sel compact connecting roads mang direct marung ulo ay se vice president lo se aigel rogul state ra ababal daw aigel rogul 10 states ra ababal daw amlamwe el mira compact road except radi kaldel state mawan el oigul ko dosing hamlet ng state tra state so aigel close state vice president dirga kalmuera compact road ang aringa ay melig
ngariyang at pang, ngariyang esar, mga imol blura airar o igul, dirga kalmu el mera kampak road. Sel dabora imelig, ngaringi sel malmol malurior try lome era mongami maimul el mera kampak road. Se erun madala aurora mera alsel. Ngaringi ngara mongami mera mebdula kampak road. Ngaringi ngara maltalat lekuk mera el olsiwek sel ngara mongami. Sel lurior maltalat la ngaringi imolurior ngin leurior 2019 tiang mane kamang ta dilerngi nanya kontraktor nya mne default I think Thanksgiving last year los edel engage lo bangela a National Development Bank nya mne provide a performance ma payment band tial contract tingil ti Palau National Quarry momruwe gel nomde lurior tial lurior tamla mlalmut magi saurior tial tegi del tau aurora maltalat gid omesra or kioler alcela April ene momrek seguid lurior maltalat di sel ragara 2022 ngani aku kom ele la seguid del maltalat la stat temral bdula mongami mangani ngara mongami emral meme ra maltalat gida malbede bolo asia next year 2024 mergong enia obe mongami mera kampak road Giregal alsela 2022 kada mil ili ako taldaw o sel gugurior ray malsub guk maral bdula neking guk ngara tiale ral mura ipseko ral sel hangara ay malsub mergong emral mira ipseko se direkam lamu lawre ongerul state rangat pang state rangat pang LR ragara 2022 ngariya tulurior lulmo ral sel rangat pang ngariya ngaram abubl emral mebdula nekeng mangariya guk ngara nekeng guk maral bdula mabubl direkal mokte kargida di maral mome egal tabloral ya alsela next year stimulus enya aobe angat pangan pelur angat pangan mera nekeng already nekeng anamu el mera compact road ang esar seguid le Lone Ranger State sel hotel makamang tara ringil blura hospital el dirga kalamu el mera compact road ngaringi audior el ngara angar ngasang emerald bdula simisu tiang phase 1 seguid audior sera 2021 President Whip sa los el meskida allocation el guk mali audior el ngar sel 4-way intersection rangan ngasang emrogo omu ula 4 lurior awan emerald bdula tabar ngasang awan emerald bdula karmalyang awan emerald bdul ngusul awan guk emerald bdula simisu sera 2022 emrogong guk milski daudo del ngara sel guk ngara simiso guk mara lo bedulang ngasang diregal milski da lela audo del guk mome segi del ngara 4-way intersection rangan ngasang el mara bedula atabar ngasang sel igel urior 2021 el kloang el urior lulmu ra segi del intersection sel morang arsu lam omrek igel mede al ngasang al mura simisu ngasang al mura karmalyang namomre akme local basen tringi sel guk ngara ngasang al mura tabar ngasang am namomre krek segi del phase 1 ringi segi del phase 2 ra tabar ngasang ngasang al mura tabar ngasang recently agimle award ra kontrat ringi el mura GNC construction Selmom ngulbong le selurio rasimisu. Selom ele rasimisu domodon ya sing phase 14 rasimisu. Amlaringi 500,000 el allocation el moringi chief of staff. Amlaringi until a governor ng esar el mera president lo ase ngaringi mal clol tel melela el ngarasimisu el bere kadro mo alem la monguis. Mungul langit lo ase me el segumen sabe el mawas seludo drael adresa el slide en mra el moklo y alora el moklo melo darael mong seguido luro rasimisul ra 2022 hable de mawa seringi mo repair en gegi del pul omo al rasimisu
el al time ang maral al dudu lo ngelakan traktor ra aral wasing motela aral sel repair si. Kadamora Aira State tiagit sel gulgorngil rair oigul rair oigul ra 2021 ne kada ngilu allocation el malia urior ra sel lula bangalela aswart ra sel tugil mor oigul kada momru ra rail segid tugil all the way mor sel intersection ra asang obanggel tialuro ra rail ngaringi a tangararal melbodo aringil selbe bulan kegid el kadida segid el intersection mo extend rabay braral merang rigil el mo segid el tang segid el tanga mo tangira adrang rigil raral mo direk el mo tang el mo sur braral mel morang asang mo igullo se allocation ringa 2 million tirgel way gamam el maray raray ra hospital mo kadmo yang lakrang rigil abek kelsil sa katal ame sabay braral mel blal banggang grap kularal ay gigid ya mo bebel segid el bay braral mo sertang aurior ra el segid el intersection ra kampak road ulgum ko masel mong ko mistri ar surveyors ma dongul mlawo mo ra na satro o banggel tegid el blue ray ngani gukti ne design only project el direk ludo dra 2021 el dart mo gim telail tegid el design only project aguk design serrail after ngegid el intersection rang asang el mol mora amadal ro oigul mamura ulong mamura gel madrang mga draw se di design only so egegid egero gulurior gar ungel sel daw ora compact connecting roads egid amora egel bubble dab interstate roads egel di rail al sel state el di ome a hamlet to hamlet di regal ngaria cloal state ngar al sel angrard ngaria sera 2021 negada mil mol alogay tawdo el continue serra alabel moro limang ya sel mlar also bokol kadam ngirmang emro mlom tengal mora kadrang lang bral bulo limang ra 2021 emle 250,000 ya 2022 the lilut alogay ta 250,000 selom elel tegido si Israel adiregal el sel 2022 eger diregal lilut logisi selurior umat maklela rang gaklaw moro limang sel phase 5 rang gaklaw tu limang au lumu rat el al tel nombre kadrak apa procurement ringi el al time the contract the lang itia contractor pagdi mengira design tid magngira ikip pibi merko kodomu ongerul state eger diregal kadmurang atmau ang aringi amlaringa on 3 el mler obisa president lo ase agimru ra subdivision ro mam sel lulo bangalela ablu ngatmau budul anor omlaringa on 3 el mel mru access road tir segid pagdire kan lebi dringi award dringi funding amount dringi 250,000 allocation ra 2022 wadmoring iwal ang iwal at regel blue mlabi ra kan pak road sel protocol development lo mesringi ra blue iwal sel subdivision el ngara bitar olgul budul kan pak road same laringi allocation ra 2021 el 775,000 el mlomru rara seguid el compact road el meme ser cement ra blue direk el mlo install ra el water line til le rogul bla subdivision adim let 2 inch abel seguid el project amlo se ed lo liang aklol ba braral mertil el ngosutri ra toraral marael es el momulbong state el doru raigel intrastate road improvement seringi Malgayok state ra 2021 el mlaringi 250,000 el mo continue serrael el ngarat obey el marabdula dispensary se substantially completed el namomrek el al 2020 tial nomrek 2022 funding Damne allocate 500,000 el mo continue seguir rael direk el mo oltob draba braral rato obe el mo self es subdivision ra Malgayok state
Egegid el Cloal Blue agar eungel seguido de la Sembabel of Intrastate Roads. Además selong edel category, además el Compact Road Rehabilitation. Egal Compact Road tiel rehabilitation na Compact Road yang ngarinya tablo el project sergid el sel kotam la momrek le 1.6 saudo del norngi 1.6 million etia sel lulmak PS stripes ma road ma stop sign ma speed limit signs ma yellow rule traffic safety signs sa Compact Road etia ngam la momrek alurior ne 1.6 million allocation norngi Ong erulurior ra Compact Road Rehabilitation da mlesain ra ngara November last year da mlesain ra contract el mo repair ayer rogul telmal ra Compact Road start ra kay bisel emra el logyuk lul mol morang ra long e dire kal segi del sansaro ra morang long el mra el memtengan ka clau el mra el mel metob ra di drang rigil ayer rogul telmal la Compact Road angar al sel seguid lurior etia lurior a didongir a permit equipivi at the start allocation ringa 1 million adamor sel ulbong adamor a sel Koror Airai road improvements magot engarngi 450,000 allocation etia ludo dra 2019 en digdam le procuring ira al sela 2022 mlora vidra 2022 etiang amo design a repair works ra kaldel maklol slide ra orior mairai ngaringi sel bitar sem lem utel embassy ram riger ra bitar ablil op ra tapside ngaringi sel sansaro ra ngarmit mangaringi sel iglesia ra asabadong sel across la iglesia sabadong kauton naringi mabli la director rabla bulis igigid el kaldel maklol slide au si seperti igid el procurement yang igidir gamalmol negotiate lo bongela consultant el gire la cost ringi dirga ka award ringi aong erung engaringi Koror Airai pavement repairs yang amne edel dar telael etiang allocation amlorngi luliaga sa igelmle efforts rigid el matmok rarar orior ma airai el gire la Our Oceans Conference even though mlomrega Our Oceans Conference en ditiang amil mol mluriol mrai lemlania maklol telang tingil tel orior mlo dimuk kurtia lurior awan ringi asel gumdas lo ser adal akmal lungila renri sel orar sel liutok el gabra airai view Pada melatom ti seguid el gap, seguid el raer sei, atalang tingil tegid rurior. Pada malmol melngarsel ligera orior mairai, di soa kalau ay se lo hace Mr. Ludong, lo hace Kaumar Adra Media, lo hace Amarch. Preparatory Study Team, Rasiabal. Akmer de Belau, el Malia Oficial Urerir, el Gire la Mina Tobasi. Minatoba siya 2016 amlegot lontila public works el mlajaiga lo hace que uspe anges el ases radid ngilar ngudel wasing after akmed lelol merra que gitial gol amesara masa actual uriol mamul betakmer del mel momsubra minatoba si maigel option ra wasing nguto yol ladid al ubra repair adid indi sel kampas ra engineer samlut kul gire lab ese Mr. Ludo. Dire lo mangel tegid lulu ra minato basi sel ger da gi dire gal mo agi gora wasing miguel one stone two birds wasing takmer ra minato basi kama matelgi bilol seser o singir el budula igel galbert sergi regal gosway di dal ramion maigel kaldel ngara tegid el gosway el metialo vice presidente Maigel direk alcaldel nga sel rael morong malal sel imong ngara pitara Mason Surakara angat madu direk al so my expert opinion at tilgi
before I close, Madam Vice President, taktiyo ay sila sa igel compact connecting roads, maigel bubble daw of intrastate roads, source of funding ringi, of course, already ringi declared was in Taiwan stimulus package, economic stimulus package. Aigel compact road repairs, source of funding say, aigel compact maintenance funds, Segil Compact Road, Makoror Ayray Road, compact maintenance funds, except Raminatobasi, Maigel Causeway Culverts, Aige mo domestic wasing mo posible mo ODA. So, usube se Vice President, yung gora kamang di segi di update trigi rara yung girel kamang teleng tiagi del lela babiera $11.525 million sa lurior marera sa lurior. Mung segi di update trigi rara pok sisubel morabla yung motalsil sa dangatyang makladin metegi di mereng asaul yal nga rin agir. Okay, malmisala Director Mayor tala update tal kinela road projects. Etya edi tirakal update tal wasit tiagi dal ngar mata ka trafficking in persons report argida no sabe edal submit taringil mora US Embassy Friday. I think it was January 20th. Mel angit tangua US Embassy egida si edal malmolmal report activities al dorura al February March 31 segi diawabol lulubong al sabi el report tegel activities saling waya mura April 1 ra last year report mo March 31 el ara o malokrok la mle i-file mle email itiagi dia malmisala minister ay taro lang lo late tra Friday and dim lo sabil transmitting in my US Embassy and sel working group agit makaloryo nga ma minister ay taro ang kita le minister at mato lagi tira kalu ngitang sira minister obi ang korati mo advisor also mo maigire tal kora mo mga adul kirel but asegi dia kora starus ridel ang we're hoping ang mulwaseng mo yakmal nga sule la Senate Senate recently passed on third reading ang amendments and mortegi dala ra human trafficking mang ngara House of Delegates ang mamsala speaker ulmes sa sesyon ng mlepas ra first reading mel ang mla assignin mo ra committee ra CHA delegate kamsong may kaya ako update sila ang lamos sa etal mala questions sa media. So, jangan kora malmle regel report ra director malaire ti kung miswa follow up ringi banda regel question la source of funds sama adi question direct minister asing sel SL kalbus ang lakora na mo how far along are we kata ko na mo umre kara oinga kung kay kita na is a question di miswa kaloge la sing amo merektial lela kalbus ikan pesa kalbus Musubes active step out agar ng legire la completion date ra SL Blacalbus. So beli Blacalbus all time kadangara completion rate regire lang ra 80%. El ding 80% ra construction. Yung daslo asing ngara mid 2024 niya sa edel fully complete ra construction rin. Diesel actual asing momregal ready for use agidir go real lobantrira awangela prison warden algire legel FFNE sa igel furnishings ma equipment sa marajel sa igel procurement sa igel agora dirga kasetate ringi mong dakal sa ikalo si our readiness for occupancy maloing rang andi ko sa construction as edlomes rang ara Asamir 2024.
the whatever follow up percent. There was a time ulsado la sing hindi ka source raral more say sing na result. Sulang na malungil gere Island Times. Sera domu ra design ra vessel correctional facility ang dim nakaral mal dim nakatenggi. Mong godam ne design ra facility mo capture aral mra ado store ra underground water tank. Imra kong kadomong bringil sur ra anit sa facility. Walak nga sigidik taalirin mo ra tenggi wasi direkal dim naka a definite outlook a dengil mo mara sige dara mo hospital bagi dere kalmle factor in a primary power source el generator el which cell boring ya dengil hospital enguk ko ultimo standby the latest development at Tokoro ODA ang dengil hospital might happen soon, so uror radeng gibun mo sigidal by melut kulbudula secondary power ya mo main source radeng gi mo island power sulang. The last question na director. Kasi total legal project selblem nota ngara 11.5 million. Ay kang niya underground right now walo bang ngariya additional dir kamera from previous years. Kesa kare ko nga se ay kang BS luto del expected al 2023 alo bang are they already underground? These are projects that we have received the actual allocations for, and then sell 11.5 to 5 million gire filter out aigel wall blal completed, and yeah mugukto and the most niya ongoing at all time. Sell project line up rigid 2023 adir gamra la documentation efforts rin at all time. Okay. So lang. Will to Vice President kumya ministers naroon ko sa kami kumisang angaria bibiring mildi kadibus ma president mo kasunod sa Edrelia ba this conference next week ang amal mo exciting to kalolabe emar ko tiagi dagel mura a director bulis gel BSL PI ora Vice President tamle report last week alwasa tigel teru lieutenant na suspend ma amle chibra corrections suspend sel suspension ra chibra correction ng gangster rangrang sulang na kere stewulo kamle point out masing teru lieutenant samle on suspension tirgaya directly under the supervision of the chief. Manganya talgibel al communication audio, which I believe the chief Direka Milsang and took responsibility for it. And the agay sa Direka Malmol, Direka Kalbol Barek, even after I can file legal criminal cases, the administrative inquiry will still continue. El trial malang masigi makalang improve the system. Mandi kalutan mo rin wa failure by tiyang. Mal challenging lagi mal dir kang haragi kali basyo. Beto kakaro sa adal giram manggarti. Trial protect well-being artir and then also serve sel judgments ma commitment orders artir. Lagi sera sel directive ra Vice Presidenta seng mo chibra CID. El albla suspend. Mla mo chibra CID malumin dir ka. Understanding na kara mukti kara transfer cross training. Yes, ang LL time ang acting chibra CID ang nga BSL acting chibra corrections. Mesel effect sel suspension na di ka logro. Di ka suspend ra logro. No, mla suspend. They served 3 days last week. Emily reported me Aurora Monday. Okay. El Vice Presidente sel really ako malungil sel rotation. Kung may singi may sel justification multi di radioactiva mal ko aplatak.
La cuestión es el rotator atra cultura public service system. En girelmo o va a igual le moría announcement, le moría applicante, moría. Ano ba ukto meses el regulations sa blia abolition sa il di laterally kom di matara adara igual el moría tara igual. Position ra Ministry of Justice ang kakita ko ka Minister matulong at to Human Resources alwas tirkal chief sa malamol chief tirkal chen sa title tir te malamol Marcel salary tir ya selvo domes raigel while responsibilities tir malu position description is el title tir chief include say and other duties as assigned by the Minister of Justice. Position since that's why since sabi other good maklil mokta kani sige dial kora rotation ra malsel ngani cross training mo polo ngaya ay gel ko pa bebira urior. Also sel so ma ko cross training the kora rejuvenate ra sel reng ra commitment tal gila urior kalbulismo sel bong ko fresh set of eyes and then maybe we can see kura either ngal sang sel mal ubeng sabi dal kura improve ay gel ko urior I get the specific divisions. Bela sige del tiagi del practice bam lir elang. Mo waisel every 4 years, every 2 years and ngaring ya rotation. Kala am ngel was most of police abuda rotator adangi not only the top then prevent the sel mo ya click ma corruption sa la police. Ada ka mo ngli sel time ra sel mga Mariam amaredar police sa Kansas. Nungal mertiang mo meretar police at one time. Madiregal terul police sa Hawaii. Le captain na mga mertiang manukla problem almost igay gidel ngaring gidel alsilis. Mo tiang mo normal mo routine ngaria rotation na every 2 years, 4 years, 3 years. Sel directive tilo ta ko raw tilo mes ngira ako 6 month agim le meeting ka mama director mara chief se do mes ngil 6 months ako tulo ko evaluate ri man sabi edal ko ra at ul girela wa se ngungil at mo mesang klunyole la maigel ko koram lo ra takal taletelel mang musbe edal improve moktek segi dial wat ko ra dial cross rotation bol sabi edal improve services that we provide and more public community public safety. Okay. Lagu ko tiable police mora dial maklo to ra PCST. Kala amri akle eskarul swemel kirel as a politician, as a elected leader, as a vice president del kirel. Semble encerrado iluluasin. Guk mlamru, sila temel ma olbia kula went through the process. Mengireder el angal. El guk ko tauterni ano ringo mesen. El angal amrel wasin. Tiasa no sta telur sra gotol, sila gotol el mer el ang. Ikal am ngel ngarap to al sang ngarai iglesia yo ring sar ada maran tial kora maklol el lenglidar ad maigal kirel tial taxel mlang mas bes mlang mas mla ngasa aralak lalo maklo tial gidel confusion el arasin sel de voto se tunga 10% rapport sel mera retail ma another 10%. As of today, as a high government official omomdas when dir mol meringi el mor oingrang alubin na mo time el girel moringi a chance ringi luguk telgib igalen ya osengem morar adal mom tertir ngoda tial gurgil igal تقول ورادنا المريض at least أرسلها لو ما يمكلو شيء
Amal masara akari metil akoral o gerel akora ako personal opinion nga. Malungi lang kamlo mention ra church. Mang kitam la regel esyal terong kamatang liya Father Arturo Lulmo ra hamaliringin masada PGST. Nga ka umarang alwasi we need to magetilur ka. Tiang amle went through the process. The 29 al other olvira kalula amlo reviewing plus ra president amlo sayang ngani man si alwasi ngokodel ada walulo mesringi and it went through take the process. Said first collection if I'm not mistaken in the al January. Maong ito sa kahalit ko bodesa segi dulwas yung mga ratletera collection ingay kita Mr. Elway igedal continual mala comments from the public. Sel kora bildung ra church ya kora maybe amring ergid oring seringi but gira dal dira kal kora chen sa ari to tergid mang gira dal ulingi taniyo se medesang ityadir ka January 1 el ang January 23 days or 24 days ilang January 24 dir ka 25. or 25 January 25 sige dalong ita ko raw kasi meta to ko raw manglor mo de sangal gukmong sige dal first 30 days de salwasi mo ang ratalitili la collection ding kamutal mo melek like tilur ka Mr. Ludong it went through the process we should follow the process masel ko global wise and if necessary active coloring so siyang ngani or will girela akoral abil blal introduce ringil modile implementation among we're just following through the process. If you recall Palau National Marine Sanctuary mang mlani ako tiro dal literal dilera sel date after the 5th year seguida agora ongi trel ang awasil kora mo por ser clonu de kuktesa Te kita last. Selo sengam te alla eka adralla ite 106 pages el English language la. Selo omguyo mergi mak aklam ngi daw. Ngari yang ara asel sella el ruliak klunggoren ber adar belaw. Rai kal tax do line mong mas. Ngari yang ara asel wasi sel sis bai kal do tax yang ara ringia moro. Murat atau belau balap bular ela abul ela tilagi da bai ungila atong sang kagi dele Minister of Finance yes ak adrala anting ko kra maltia kamal expertise nga ge yaktir ka working my way through the 106 pages alla akmral labay daringi mong kurak medal wak rakeltia and really going through it and the muda kasi algo ko offer opinion. I see, okay. Sulan. Understand. Adik follow up per sa inon di mo sa mga minister namin Minister of Finance malbiya di ka kakura update ta ginala sel de kanina 2 weeks old ginala tigil outside companies sel kalekta lugat tila ban sa kalekta tax di ka ati ka-update target sel mle karim sel girirarwa sel to order Amazon Kurati ka-update talgi mo. And another follow-up question. Now, investigation, na criminal investigation, incident, di na-mention that 2 weeks ago kasi director mo rin administrative investigation, ginala ko alblani ako na fault na police or something. Siyang hindi na kalaan ko, yung di ka na-break. Oo, ang ongoing, nganinggel Mr. Asterio Takasi, gagiti ako rangar office ra Vice Presidential until the mo hire ngel mo Director Office of Professional Standards. Ang gagiti ako ra kurawal independent ko kura o Mr. Saydiel partner. Follow up blogger ako ra amle diya ako ra das film ko ra mo alak ko din ba yung das before mabro ka independent say iwa internal affairs kind of igara send din nga niya ko ra das film mo rito ko yata. Yes, till I get sel executive order
So alwas siya number niya 446. Sa latest executive order, gilt maklia President Whip sa reorganize the Ministry of Justice. Yung creator sa yung Office of Professional Standards, el direktora mo headeringi. We're in the process now of we're in the process of noticing a vacancy for that position. Bolsa be edal filani. Til ay amukut maklia rel til ay gidil wayal ora amo independent investigating arm malalomes ra internal affairs. Sel ora mo en tira mo sa PL director angwan mo comment. Ako ramring la dorura independent al body at this time just because ang adia ka resources sergi dal sabi edal kukura fund ba ratara obis agirel ko ramo mga mo karingi mang segi dia ko ra wayal wal ko ra alit atul segi dia lultasol mul wasen kelel bol nganya ku separate al investigating authority sabi al mosois balomes ay kay dia al internal affairs mara ko existing process real all time Bureau of Public Safety umuding pasingan nga rules and regulations ringi and they're enforceable by the Director of Public Safety, Minister of Justice, and Attorney General all and the law measures sige the administrative procedure violations criminal violations ako may masingges refer cases almora or investigations almora SP sige dili all time ang anil system. Ang aramo ko dulus pera Police Practices Committee advice ra minister masing ngarawngil ngaradilu ngaral rules sa miltamal ang aragele proposed corrective alum disciplinary actions. So hindi ko to answer your question, sir, I'll start administrative procedure investigation na jail. Eng dim le kadeb emloring a criminal investigation lengan ngam la muesel tiyak laman malte etal malilala mong right now ay ka nga makal marahil el all time nga nga tool gay sil el already mura AG mong tukok omes nga dil ka malmon malmalang mas hindi violation na rules alum nga la miltamal monguk mo nga kuk PSL criminal investigation. I hope answered your question. Executive Order 467. So Executive Order 467 is sige di aplel issue niya President Whip sa reorganize ra Ministry of Justice. The tilmutan wara as a clarification lang Minister sige the Executive Order reorganize ra Ministry of Justice seldomes ra organizational chart ra MOJ in each one of the bureaus under the white talangariya director agwan balgula say it's a bureau, it's a functioning office. Mga question as a tel reorganization may take place in 2021, am I right? And but until now tel obis at the nakakabal functional primary functional niya sige el lomes gigit el wasing establish a professional standards o susulta men dinakal receive ay complaints sa mga rangi in terms of internal function melang ngaraul man dim nakal establish sa 2021 because of this case akom lang mo put more attention to that particular office. There's always been this the Ministry of Justice Office of Vice President adal ngari collect the complaints from the community ilgire la misconduct tra police mlani real lo mengi kalmle Marcy olgari langegi dia walul mo ngari receive complaints eng gegi dia guk miral mlal mutan mo ngilto ta Marcy sensera second grade ra STA school. So mangblol nga nga other receive a complaint. I think maybe budget issues ulmlo dia ka, but we're in the process now to be able to fill it. And it's important yak malora nga sulela president tersel osngel lol mesat tiangaling. The war nurses they have to go through a licensing process.
Police should do the same. We should have continuing education. We should have a license annual renew police officer. Sa position na din mo organize sa training opportunities mang sa baedal upgrade ra police sergir. I'm very happy to say was ang Arisel cohort program matamo nga nga police mong my associate degree certir PCC criminal justice mang kora vision sel ulda bang say through tegi del office del presidenta ulsiswir al siltial reorg en mo nga te al police wow if you become a police you have to be 21 years old they get him a AST criminal justice PCC mangwal nga niya minimum like requirements director ako namlaw ay srangal was PCC is looking to accredit a police academy mangugsesel credits as a mile to work towards your associate degree in criminal justice mo sige ya so hopefully mas bedal mo niya budget mo so to answer my question hindi ka budget okay so a question era ko bes mora minister ay taro minister since 2021 namo 2021 ano bande ka 2022 may lang tel sa daluton mo so isa para PIF forum imlaring isel suva agreement kumesa news ang kora president FSM akora push for or soal lore del basel mare del resolve ay issue lang ate ya last term ringi ngari akora further discussion ay let agree ra suva agreement lo sa Moria office ra PIF ra North Pacific Moria office ra Oceans ra all of those ngari ako progress ay do malum saula later malum question but there opportunity dire ka update yes ang ala ngani sel scheduled ang meeting na Mike Pinisian alan forum na next month say 13 to 16 or 17 sige that and there's a possibility mo niya MPS the Mike Pinisian President Summit and they'll have to finalize it lagi to go Oceans Commissioner ma Secretary Officer Oceans ma PIF regional officer mera wala up to the north Leng, as you know, kalau ayu dekat news as a Prime Minister Rabukara Fiji mlamora Kiribati. Mlamol kuk trial Modur at Kiribati will come back to the forum. So the Micronesian region amok sa ilmo rule. Leng, at the end of the day, it's about unity and harmonization atong legal balu. Bang selbor merk sa MIF, ma MPS, walang sa report on mga forum member kami umasin. I got long being I got told under the super agreement. Sulali, I hope I answered the question. Well, the last question nga kamura Minister at Matul regarding ourselves regulations ra labor kung mga premise ourselves public hearing at conduct ni korari nang so said there's a possibility mo delay ngari nga ako official information al mo tabadin mo delay ra process alu bagen di ado nga malamol mal deadline nga February 1st to receive comments Ma'am Sulalim malungil akrim mang elal smek kote bak explain our process lang aral sel metel nang nga dom klorngit mong APA sel Administrative Procedures Act sel la am sakli si ela ministry mo revisit legal regulation rigid mo malas malmolod malubog da change kada update kada mrul mo fit sel kuk time lang aral sel mang elal tal mel sel mol gorngi sel alto sel announcement en ngarsel dom kodorngit mong kada mala comment period bela kada mala comment other rogui mengidel adra buay adra shobay angarnya klisi malumdru lel mer officer gid mo malmol malmru la public hearing mala kuk tiging irarat last week amdani at alla malmitra kuk adra olbil etem le shara concern artir mamlo baktakal wasen el make sure en diagador odita lurior el mod a labor regulation regid el mo awana regel kuk policy direction mo the swir Mase the understanding
mamle el dadu matalbil gim liliak me ne of island na president mong bas kama mate lam murura reram egi molmol me malakamen sa adra boy mlani si the public hearing ya president tamira ka basagi mang hopefully by end of the week and as amal brief ringi ragel kuk ulas raboy mo ulas wala ulbil so adam sa telel mo mo da dura adra ulbil mong mo ngara telel ni sel mlet telbil oban triak mun dak the pursue sel February 1st deadline im ere commenting period mong exceeder say dim na sama maluk oilia kuk maradalam alme kuk madong okle adadut mong ngara kuk policy direction ngi mateletelel di at the moment seguir el February 1st deadline adagim pursue ngi ndi kada malmol malakamen tra adra blu e malmol mal dire kalol ngi taklo reng leng kada blo lo mesra to el wasetel regulation el anganamo wa tri la ndi kas edel mal marit ringi ndi se dakal waisay ay kel fees as edel label morbab maluban dimdel mangidil telang tingil sel regulation as edel comments at mong se edel improve ra cook process ra aurere la label mo biotra adrablu ka kadere kalo meseleng el all time akngera adrablok mong mal mering la alolar adrir dat malas melo dat ka covid betul kong balia sorry ra expeditious process ra malar adri rekral Palau leng provided and ka adri Palau mo mitagi dulurior modul mesengit modem karang ek mitagi gid ek tirekal kuk masam okla bebira atokor al seltal regulation it's not etched in stone may al time and sil aku comment ikadam modong okli ma president mar leadership o mesak may kang mitra needs ra adrablu adang awanay kadam karang yam sam okor ni ding so akal mal magtaklir mo adrablu musel tokol ngara akel kuk proposal ngar say adakal fixed sabi edel change mang hoping di kada tanga process el process ang malaw da sura adrablu rogoy kada modong ok tir trip mong ngungil manghit kadam kara move forward kumsula medic askara mutal ko clarification sendo tal APA process as after other days and it's a legal process. So after other days, again, comment lang nga, kaya the oklo o mes, decide whether ko accept to incorporate ang makarang yung motokoy. Sendo la saying, hindi ako pursue sel February 1st deadline. What specifically are you saying? Tell APA process ang komla stobringi, alo legally ndira kada stobringi as I said a president emradala mamera kapsangi magi briefing almo Friday illegally kada mo take kay kuk necessary steps either kada to the announcement el extender ngi agi mo message say gidel kuk ngara duru ledra la es edel make those decisions tel dik mo kada stomiringi ada kas ekal di unilaterally ruli mong me president edir roy the February 1st ndira kal May mong agel ko tilang tingil sa APA process sa exceedra sa gidal time adega ka policy can make those decisions at this time. I hope I say clarify. Yes, there will be legal steps taken once I've consulted the president as well. Mal masaula ministerial explanation ng algo mo follow up sa gid. Okay, di minister ay taro amredra gamle saying ra MOU ra compact ra Los Angeles. Ya dingara al sel ako ra interesting to sel wase tilo ra press release sa president was in double amount. Send double amount I'm sure ka madangil wasen. What amount are we talking about? Send was double. Mle 100 million mo 200 million, mle 5 million mo 1 billion, 500 million sukum ngaria sa malu ay silwase ngaria klum dinga ka ulkire lalu bet mundir ka berrot masuk mundir ka berrot le sel wasen double amount mle telang eda ol motelang sige mungkor omda suringil la kora obrado tel to le kora ka hindi open gel sige do se mela sige do amount yung limukra cash payment luang ngani ma program sa loob project wa hospital ngaral mo demokrasi sa kita amount embargo mutel ger sa vice president
Vice President Akmal para omdas berkara ramai kaltuin morule kemal para sensitif ko mal kergikra ang kikray. Makahali ko kaya kaul wasya uldo suem is an elected leader yung irul mereka government git. Tiyan nombre kerrak mereka kita asili ke 1 million tulungas auto dira ada government mangarap state government tra $60 per payday. Imergong tim laka little amne mo tingel wasetial la toruriya mo lang sa aralaklal may kamar ada mo ila kuk tirgel el adel ngara social security benefit el ngara edel dat madrangela edel telal madrangel el malabu le income retira ngar eungela 1,000 dikal adel kuk ngara private sector ngara with el telal ad el tira Aududira ngarior, aududira ata government. Rau era ata government ang wa angari. Auduswe. Kukal dusem esa palasimaran. Onda siung kukimarnya mortir $50 raman, dalam some amount. El sibil mitika 5 million al sela talbuil salo considera budget. El sibil sigia al angara 8 million, 10 million. Ikai idel kuk sel surplus lo asing president tra last year. Melarang lo swem lo as a elected leader official. Mamo Minister Itaro ano sa question. Ang ay kalblan to presidente kita kal di malukap kal time pasra bill minimum wage ang nga senator ang pulso eltial minimum wage al spread al mura bekrogula malmol malong marang al wasisegi di adire kal tararolen en musabe del strira klisi a buying power adra blue and akora sel omo akmaningay po mga amal betokar Puramring ra to ka complaint sa girel ti alto ra PGST. Hindi kami recall or sera kokal. I think yung la president to review. Yata mo start tal hara or sel extra girel la insurance. Yung girel al hara or tiagi ti insurance al kitangan girel lang. Mang dire kal malukam loklo ang lamu. Segit seldom kadong ringit mong political will. Ma-political will, al express nga rokodel af, olbira kalulong ma-presenta o setiagid about the siswaralsi. Mang moklor ngut, leng, al time, maral tiya kalsi, imagine o say, what would we do without this insurance? Kakamal madingel ako, kung adam di ko sikti ka, lobatchero mga katyal, mga healthcare financing to pay for the air ambulance. Magsegi dalo sisi lo daso mo malolingit takaloreng elangeng January 25 luy ma emal club say do tangal mesal morsel ko tal collection after 30 days magsegi dia kora kulingit terngi wasebol sabi edal kora mesang segi di segi dia kora example on mera do suway political will, Palau National Marine Sanctuary. That was also taray aigel the process for alseli. Kita other belam sisi we're resilient. Mada so is vel more segidil as long as the follow tial process. Imo se edal me saura the elaborate. Ma koro oki segi de malmre nga suliw atrablu ma media especially Mr. Ludong at si Eloger ay kaya kinil maringal ger kirela ngar aled as elected officials. Thank you so much. Siya ko ramla mo mre katal si kang riki. Amla mo sabi etal enda. Elan di mo kung okay kapong ko yung minister ay taro ba answer sa question ra double the amount. Okay. Yak mal masawla garubak ra question ringi. Kita kama magi dire kal diol tirak sele press release
Actera mal di molingit tel diwa tel tingin la vice presidenta. Por moklora o meu, mal me president ma minister udui, bodo dia baseng grab result tra. Talurerir, Pendia kan sokal preemptor president ma lead negotiator kampak tel time makpaloni takloring em gerubak, ada press man next week al me presidente bal ado sulang. Sabeli chief of staff el bon special al press conference mo sabela president ra next week mo sabela president al al low ice ay lungil ice nagtial trip pa rin. Matalaway siya kung matingat mong kukmla mo time birthday announcements. Malaway siya nga niya atansyobi matawa si happy birthday almora ahas ki ko ma Wilson ngiray galaw al nga MPII Minister Ovia. Direka happy birthday matchen daro al nga Ministry of Health and Human Services. Direka mal tukobet sa happy birthday mora Miriam Rungulbay. Nga Ministry ra Human Resources aladik to Super Ministry madaloy selso ko mga kangara press conference yung gira dal mingitak lama madabaloy the bongkong mada 1, 2, 3 happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear government employees. Happy birthday to you. Komral mlo masaw lalmle ada medium lo sub edel goram lo ada do komal masulang kukdulutal mukas masum aliak luku commerce National Day of Prayer sa PICRC gala kitong ira presidential arrive ra kapsengay ma pol kidetal maling itra chief of staff Potaro pol sabeli el bonia special press conference ra next week just to answer segi del burning question ra Mr. Uludong al kirela double the amount kaya ta iba si el mitak at yung staff. Okay, madakam sulang ko may ira bakal Dios sulang makal tanga tarigi daro ko mabalwader belaw makuk next press conference.